Januarski prelazni rok je otvoren. Prolazimo kroz itekako zanimljiv period posle svetskog prvenstva, kada su igrači koji su se istakli znatno traženiji i neki skriveni talenti su onako uvijek traženi na ovom tržištu, tako da vidimo kako napreduje fudbalska transfer pijaca. Na Anfieldu se pojavio novi fudbaler Cody Gakpo. Došao je za 37 miliona plus bonusi koji dosežu do oko 50 miliona, što je solidna cifra za igrača koji se istakao u utakmicama sa Holandijom, ali nije bio značajan toliko u nokaut fazi, ali opet je značajan i za sam klub PSV i mislim da je pokazao nevjerovatan talent u Evropi, ali da ima još tu prostora za rad i da opravda svoju cifru. Potpisao je ugovor do 2028. godine, što znači da će igrati 5 godina za Liverpool. Po svemu sudeći trebalo bi da se isplati, iako mislim da je u holandskoj ligi i svetskom prvenstvu da je tu tek zagazio u neku svoju stazu i da će još više da napreduje u narednim godinama i da će se uklopiti u tim Jurgena Kloppa zajedno sa Van Dijkom i ostalim igračima. Svakako da je Van Dijk onako najviše potenciran zbog toga što je njegov onako internacionalac, saigrač u reprezentaciji i nego ko bi trebalo da ga uvede u ovaj tim. Potom imamo transfer Enza Fernandeza, znači jaki pregovori sa Chelseaem. Navodno je ustanovljeno da će to biti ugovor koji će iznositi oko 112 miliona, znači toliko će Chelsea da plati ovog igrača. Benfica se bori da proda svog igrača na najbolji mogući način, to je da bude što masovnija cifra, tako i uvijek rade. Znamo situaciju sa Darwinom Nunezom i prošlim igračima koji su onako uvijek dobro prolazili što se tiče Benfica i Benfica je tu baš onako profitirala. Uvijek je Benfica imala odlične talente i znamo da se pokažu onako u Evropi, ali nekada im treba i vremena da se uklope i onako nisi siguran sa njima kada onako kupuješ ih, ali uvijek znaš da ćete možda neki od njih iznenaditi da procvjeta onako na pravi način. Plavci stvarno su napali na ovog igrača iz razloga što se spominje eventualna prodaja Kantea. Kante, kao što znamo, ove sezone bio dosta onako povređen i nije mogao da nastupa, sa time je propustio i ovo svetsko prvenstvo sa Francuskom, tako da opet moramo da kažemo da je Kante nekog na koga Chelsea možda neće moći da računa više kao prije. Da kažem da je jasno da Chelsea sa ovom cifrom se baš kocka na neki način, jer može ovaj igrač da bude dobar, a može i da se ne pokaže i to onako da bude na kraju neisplativa trgovina. Onda imamo Saudijsku Arabiju, dovela je znači Cristiana Ronalda. Ova vijest nas je sve onako začudila, šokirala na neki način, nismo očekivali mogućnost ove sage i nekako je djelovalo onako nerealno i nemoguće, ali eto, jednostavno se tumači da je Al Nassr bio jedna od rijetkih prilika koja može pružiti zahtjeve Portugalca, to je Cristiana Ronalda, do 2025. godine. I sada ovih dana se pojavila jedna zanimljiva priča, kako ovo ima veze sa Newcastlom i saudijskim vlasnikom princom Muhammedom bin Salmanom, koji navodno ima neke veze sa Al Nassrom i naravno da su ti klubovi na neki način, naravno onako spominje se da su povezani. Tako se u Ronaldovom ugovoru navodi, nalazi se klauzula po kojoj bi Ronaldo prešao u Newcastle pod uslovom da oni izbore Ligu prvaka sljedeće sezone. Znamo da Ronaldo želi da igra u klubu koji nastupa u Ligi šampiona, ako nastupa naravno u Evropi, i da mu je to onako najvažnije. Tako da ova priča onako izgleda dosta zanimljivo i interesantno. Sada, kako ćete vi to da protumačite, ja ne znam, vi onako odlučite da li mislite da je ovo neka istina i da li ovako stvarno nešto se događa u poslovanju. Dejan Lovren se vratio u Lyon, iz Zenita prelazi za 2 miliona, znači u Francusku, potpisao je do 2025. godine. Lovren je neko ko se najviše istakao u vremenu kada je igrao za Liverpool, to su mu bile inače najbolje partije, postizao i golove, bio je onako stvarno oslonac tima u jednom periodu, ali naravno morao se rastati kada je prešao onako neke svoje granice i nivo i više je bio u godinama i nije mogao da pruži ono što je prije mogao i jednostavno Liverpool je morao da ga se na neki način otarasi, s tim da je dobio neke nove igrače i da on prosto, Dejan Lovren, nije imao mjesta u timu. Znači prešao je u Zenit, u Rusku ligu, gdje onako je skupio nekoliko zanimljivih partija, imao je dosta onako i tu iskustva i pokupio je nešto iz te onako ne toliko interesantne lige, ali svakako da je onako zanimljiva.
Vidjet ćemo koliko može dobiti šanse u timu francuskog velikana Lyona. Svakako bolja opcija od Rusije za hrvatskog defanzivca. Vidjet ćemo koliko može zapravo da pruži, da li će uopšte biti u startnoj postavi, ali ja ga gledam nekako kao pojačanje sa klupe, ali vidjet ćemo da li će se nekako drugačije posložiti stvari u Lyonu. Imamo Maxa Wobera koji stiže u Englesku. Mladi kapiten Salzburga je napravio korak dalje u Leeds Unitedu. Plaćen je 11 miliona za njegov transfer i trebalo bi da pomogne odbrani engleskog kluba. Wober je neko ko ima iskustvo u Ligi prvaka, igrao je tu onako, znam da ga se sjećam iz utakmice sa Bayern Münchenom u grupi i tako se negdje pojavljivali su se oni stvarno, ta ekipa iz Salzburga, i nosio je svoj tim u bitnim utakmicama i pokazao da će biti neko ko može da se istakne u većim klubovima, da će ga svakako tražiti. Vjerujem da će se uklopiti u engleski fudbal i nastavit će tamo gdje je stao. Mislim da je neko ko posjeduje onako izvanrednu snagu, onako defanzivac koji već ima neku disciplinu i razvijenu onako štopersku ličnost i može da se pokaže kao dobra opcija zajedno sa igračima koji dalje šire tu defanzivu Leeds Uniteda, i mislim da bi u ovom klubu mogao da onako dobije svoje prilike. Zatim idemo na Kaspera Dolberga koji je otišao na pozajmicu u Hoffenheim. Kasper, kao što znamo, pažnju je zadobio u Nici, bio je u Sevilji, znači u Španiji, ali tamo nije dobio neke velike prilike, pogotovo kada je došao u stručni štab Lopetegi i on nije onako nekako uzimao za ozbiljno Dolberga kao napadača za njegov tim. Dolazi sada u Njemačku, pokušat će da se dokaže i da se na neki način vrati onu formu iz Nice koju je nekako, polovično stekao, ali on još uvijek nije neki baš onako izbrušen talenat od napadača i uvijek ima prostora da se nadogradi. Mislim da je onako dosta se istakao u reprezentaciji Danske i da ima šta da pokaže u njemačkom fudbalu. Mislim da će ovo mnogo bolje da mu leži nego ta Španija koja je možda bila i malo veliki izazov za njega. Posjeduje snagu i djeluje da može da bude uz pravi tretman onako pravi golgeter. U pitanju je Mykhailo Mudryk koji bi mogao da završi u Arsenalu na kraju. Stvarno se mnogo povezuje sa Engleskom, iako sigurno da ima tu svuda onako različitih klubova koji su zainteresovani za ovakvog talenta ukrajinskog i mislim da Arsenal bi onako bio dobra opcija, mada vjerujem da bi sigurno dobijao prilike, iako ima tu svakako igrača koji igraju na njegove pozicije, znači left wingera, znači tog lijevo krila, i mislim da tu imamo dosta zanimljivih igrača poput Sake, znači ima svakako zanimljivih igrača koji prave razliku, ali opet mislim da neće toliko moći da, to jest mislim da će se naći mjesto za njega pored Sake, Martinellija i tih dosta dobrih krilnih igrača, i mislim da je svakako Arsenal neko ko trenutno je i prvi u Premier ligi i svakako da ima sada neki zanimljiv status i će klubovi zajedno naći onako pravi način da slože tu neku cifru i da potpisuju taj ugovor. Mada me ne bi čudilo da se drugi klubovi umiješaju, tu se spominjao i Chelsea i mnogi druge opcije poput Real Madrida i neke razne onako možda i nerealne opcije, ali opet možemo da sumiramo to da još uvijek nije sve gotovo i da se nikad ne zna. Potom imamo Chelsea koji je našao novog defanzivca, u Monaku je otkriven Badiashile koji odgovara plavcima onako po konstitucijama za njihov tim. Ovo bi trebalo da bude onako gotov posao i vidjet ćemo da li će se tako i završiti. 38 miliona plus bonusi i onako Koulibaly i Silva nisu baš više najbolji i treba da se nađe neki mlađi da pogura taj stup odbrane i da se pokaže da svakako Chelsea može da ima mnogo bolju odbranu koja bi im učvrstila to posljednje koje im je potrebno da se drže na tom 4., 3. mjestu, možda i 5. ako to bude potrebno u Premier ligi. To Chelsea svakako treba i vide to u Badiashileu koji je dosta dobar u Francuskoj i pokazao je da može da bude materijal za englesku ligu i što je svakako za pohvalu i vidjet ćemo može li to tako da se završi. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao video, bacite like i subscribe na podrški i vidimo se u nekim od narednih videa. Sportski pozdrav!